Ukimara kubona iyo titire twanditse ngira ngo nawe uribaza icyabaye kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Natwe uyu mwanya wa none turi kwibaza ngo ni iki kiri kujya mbere kandi ni iki kigiye gukurikiraho nyuma y'ibirimo birandikwa n'ibinyamakuru bya hano i Kigali mu Rwanda. Ni inkuru yasohotse mu binyamakuru bitandukanye birimo Igihe ndetse na Keti Press, bibaza ngo mbese ninde uzasimbura perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gihe azaba arambitse inkoni hasi y'ubutegetsi. Reka nkwibutse yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ayoboye imyaka ikabakaba hafi irenga 30 kuva mu mwaka w'1994 nubwo atari yakicaye mu mwanya wa perezidansi, ariko n'ubundi yari afitemo ukuboko gukomeye. Ariko uyu mwanya none itegeko nshinga ngira ngo murabizi ko ryahinduwe, ariko uyu mwanya wa none bikaba bibarwa yuko nibura asigaranye amahirwe yo kwiyongeza manda imwe. Ni manda imwe nayo yiyongejwe mu buryo bwagiye butavugwaho rumwe yuko habayemo guhindura amategeko ndetse n'itegeko nshinga ritabyemeraga. Ariko uyu mwanya wa none ibinyamakuru bitandukanye by'i Kigali birimo ibyo nakubwiraga haruguru byatangiye kwibaza ngo ninde uzasimbura perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gihe azaba arambitse hasi inkoni y'ubutegetsi. Bamwe mu barimo barashyirwa mu majwi rero uyu mwanya wa none harimo haragarukamo umugore witwa Louise Mushikiwabo, mu gihe hatarimo kujya kure umuhungu we Ivan wa muhungu wiwe w'imfura nawe agashyirwa ku rutonde cyomoro yuko nawe ashobora kuba umwe mu bashobora kuzasimbura se kuri uyu mwanya w'ubuyobozi. Benshi rero batangiye kwibaza bati izi nkuru zizamuwe n'ibi binyamakuru ntabwo ari ibinyamakuru bisanzwe, ni ibinyamakuru bigiye bifite aho bihuriye na leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni iki gitumye bisohora iyi nkuru? Ese perezida Paul Kagame yabaye iki? Ese kuki batangiye kumusimbuza no gutekereza uzamusimbura hagiye kuba iki? Ese kuki hazamuwe Louise Mushikiwabo akaba ari we ushyirwa imbere y'abandi kandi umuhungu we yarakunze kugaragara imbere cyane ndetse akazamurwa mu buryo butavugwaho rumwe n'ababikurikirana mu bigendanye n'amaranka ya gisirikare? Umwanya wa none hari benshi bo bavuga bati Louise Mushikiwabo niwe uhabwa amahirwe yo kuzasimbura perezida Paul Kagame. Abandi bati barababeshye, ninde wabwiye yuko tuzamutora se ubundi? Louise Mushikiwabo rero ngira ngo muramuzi, uyu munsi ni secrétaire général wa Organisation Internationale de Francophonie OIF. Uyu nguyu rero akaba arimo arashyirwa mu majwi yuko ngo yasimbura Kagame. Abandi bamwe bati ntago byashoboka, abanyarwanda bafunze mu mutwe, ati kereka basimbuwe, ati kereka bamusimbuje umusirikare. Ni impaka nyinshi rero zirimo ziragenda zigaruka kuri iyi ngingo ikomeye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, abandi abanyarwanda bagiye bavuga yuko ari umuntu udasanzwe, abandi bakamugaragaza nk'intwari ya Afurika, ariko uyu mwanya wa none hakaba hatangiye gutekerezwa ikintu cyo kumusimbuza. Ese ubundi bigenda bite kugira ngo perezida w'u Rwanda abe yasimburwa? Ese byaba byaciye mu yihe nzira? Byasaba iki? Ku ruhande rumwe biragaragara neza yuko iyi ngingo itapfa koroha. Ntabwo byapfa koroha rwose, kuko abanyarwanda bamwe bagaruka bavuga bati u Rwanda ntabwo ari ubwami, ntabwo dushaka ko hayobora umuryango umwe. Ariko nanone icyitegererezo ureberaho ni kimwe, ukareba ku bindi bihugu byo mu karere, ukareba nk'igihugu cya Uganda aho perezida Yoweri Kaguta Museveni yamaze gutegura umuhungu we kuba ari we wazamusimbura nubwo nawe bitavugwaho rumwe. Ukareba ibindi bihugu bitandukanye muri Afurika, ukareba nka Paul Biya umaze imyaka irenga 50 ariko ubutegetsi, kwibaza ati se Kagame we ni igiki kizatuma ava ku butegetsi? Kuko aba bagabo mubona yuko ubutegetsi babukabye bakabufata bakabukomeza ku rwego rwo hejuru. Nta mahirwe rero ahari. Nge nabibara nkaho iyi yaba ari propagande yindi yabitangiye gutangizwa. Ngira ngo mwarabibonye yuko mu minsi yatambutse hari umuntu wakwirakwije inyandiko kuri internet hano no kuri za media zitandukanye, izindi bazohereza ngo yagiye yandikira inzego zitandukanye z'igihugu, zirimo urukiko, zirimo iz'umuco, za heke n'ibindi z'uburezi, ngo asaba yuko ngo perezida w'u Rwanda ngo yazayobora ngo ibihe byose, ngo agahinduka ngo umwami nka kuriya kwa Katari. Simbizi niba iyo nkuru abantu benshi yarabagezeho cyangwa barayibonye, ariko ibyo byabayeho by'uwo mugabo, ndumva ntibuka izina rye, ngo ashaka yuko ngaba umuyobozi w'ikirenga. Umuyobozi w'ikirenga rero ubwo urumva niba bazanyemo iyo systeme, baba bazanyemo systeme y'ubwami,
kuko buriya muri Qatar ngira ngo murabizi hayobora umuryango umwe, ni umuryango umwe uyobora. Ubwo murumva n'ibindi niyo systeme bazanaga, iyo propaganda niyo yari izanywe yo kugira ngo hayobore umuryango umwe. Nanone none hazamuye iyi dosiye ngo ya mushiki wabo. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo murabyumva namwe aho bishya bishyira, ni uko u Rwanda rushobora kuzarangira n'ubundi rusubiye muri systeme. Niba bazasubiza muri systeme y'ubwami, niba bazashyiraho systeme yihe, ababizi neza cyane muze kudusesengurira mutubwire namwe uko mubibona ubu ngubu icyaba kigenderewe, nyuma y'uko bashatse kumugira umuyobozi w'ikirenga. Abandi bati azayobora iteka ryose, abandi bati azasimbuzwe. Ubwo murabyumva ikiba kigenderewe. Mvuye aha rero kuri ino dosiye, reka nigire muri Kenya. Ntabwo ndi bugiye kure y'iyi nkuru. Muri Kenya Perezida William Ruto ubu ngubu niwe urimo urahindurwa, niwe ugiye gusimbura Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku kigendanye n'umuyobozi wa Hima Empire. Ngira ngo niba murimo murabikurikirana muri iyi minsi ukuntu William Ruto arimo aritwara, biragaragaza neza yuko ari uzasimbura Museveni ku kigendanye n'ubwami bwa Hima Empire, kuko ubu ngubu Museveni niwe wagizwe umuyobozi mukuru w'indorerezi zigiye guhosha ikibazo cya RSF ndetse na leta ya Sudani y'Amajyepfo, ariko William Ruto akaba ari we wagiye mu izina rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni nk'umuhagarariye. Kandi murabizi ibigendanye n'intambara y'aka karere harimo Sudani y'Amajyepfo, yuko byose bigenda bigahurira muri Hima system, ariho bigenda bikagonganira. Amahirwe menshi rero nuko Museveni arimo arabyina zivamo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame murabyumva yuko arimo nawe arasaza, bityo rero bakaba barimo barashaka umusore ugomba gusimbura Museveni ku kigendanye na topic ya Hima Empire. Urimo arashyirwa imbere rero mu majwi ni umugabo witwa Dogiteri William Ruto. William Samuel Ruto niwe urimo urahabwa ayo mahirwe yo kuzasimbura Museveni. Tukibaza tuti se amahirwe Museveni yabonye akamuca mu myanya y'intoki, akarwana n'u Burundi bukamunanira, akarwana na Tanzania bikanga bigapfa ubusa, bagafata Kongo bakayibera beza bikaba byaranze bigafata ubusa. Ese William Ruto we agiye kuzana izihe mpinduka zizatuma igihugu cya Kenya cyangwa Hima Empire ibasha kwigarurira Burundi ndetse na Tanzania, yewe na Kongo iyi ngiyi yabananiye kugeza uyu mwanya wa none? Ni ukubihanga amaso tukabiha igihe, ubundi tukareba ngo ni iki kigiye gukurikiraho, ni iki kizakorwa, kuko nabo baba bicaye ari abacurabwenge, nabo ntibicaye bakora ubusa. Uko byagenda kose hari ibyo barimo barakorana kandi barimo barategura, isaha n'isaha bazabigeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa n'ababantu nabo ni uko nguko ntibicaye ubusa. Iyi ntambara y'akarere yo irimo irasutama, irimo iragenda isatira ibihe byayo. Reka mbashimire cyane rero mwe mwese mwakomeje kubana natwe, babwira nti mukomeze kugubwa neza. N'iki gicamunsi cya tariki ya 5 y'Ugushyingo gihe turasubira nk'ibisanzwe. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.